Oya, tukanye ndugu zetu, tukanye rafiki zetu, maana dunia hii watu wana uchungu sana, wanahangaika kila kitu. Mtu ambacho iwe ni baiskeli iwe ni pikipiki, huwa akikumbuka venye amehangaikia hizo vitu, huwa wengi wanakosata msamaha kwa ndugu zenu. Usiruhusu ndugu yako, kijana wako yampate haya yanayofanyika tunayoyasikia. Ni uchungu sana, si kwa mzazi peke yake bali hata kwa ile jamii. Ukumbuke kijana, unapofanya kitu kibaya, hata wewe ukiwa ushamalizwa, ushauawa, sifa mbaya itabaki kwa ile familia. Familia yako haitakuwa na amani, ndugu zako hata watakosa nafasi za kazi, kwa sababu ile sifa ushawaachia sifa ambayo itawasumbua. Wengi watatafuta kazi, wataanza kusema si yule ile ndugu yake mwenye aliuawa mahali fulani alikuwa mwizi. Huenda tukimwajiri, pengine yeye naye atafanya hivyo vitendo, yeye pengine naye ni mwizi. So ni makosa sana na ni vibaya sana. Na haifai. Wacha tuombe na tuambie vijana wetu, kwenye mnaenda si vizuri, na mwache tabia. Mwache hizo tabia vijana. Wizi, wengine wanaiba laptop, wengine wanafanya hata wizi wa kipumbavu, yani wizi wa kijinga. Eti mtu unaibia simu, mtu unauliwa kwa sababu ya simu, mtu unauliwa kwa sababu ya laptop, mtu unauliwa kwa sababu ya pesa. Hiyo pesa wakati unauawa ndio hivyo, haitakusaidia. Umeachia shida familia yako. Vijana, wacheni wizi.